megalayapost.news. Uba CBCM Barim ke Castles Autonomous District Council ke HDC ulami sekmat ban penpau syaka pertai halor ke jilong trai jong u ya ke jaka ke badan ke karkhana sanjuri ke badan ha snong maus mai riboy bar ke badai ru ke karkhana ke bajumi ki hiru hirana ke jing bombyang ki kot kisla jong wei war jela ubalatep kum Rohit Kapoor uba shimwa ya ke jaka na uba CBCM nadu kisnam arajar khanyo haba pensisha halor ke jilong trai bagatai ke de jaka jong u uba CBCM nen ke sngi ulalej syaka ke jaka na ke bapeni ru kikot kisla kata nadu kapor bau thiet kenton hakabaya kawai ke jakau la thiet no ba riki shakwa na ka kong Agnes Walang bat na ka kong Yumina Shabong ondaw la dap thiet yakti jakau la register pan haka kerteng la jong bat hadin kato kan por pan ulai wai shawai ubri ublatep kum Rohit Kapoor lengba jong kate ke sngi bau ba CBCM la lech kate ke jakau la ra ya baro kikot kisla ki bedon kam kata nadu kikon ke baya dei bat ka jing pensisha ka bau la yo na ka snong na ka ra bat wat na ki bor anru kumju haba kran skila tai kubor ba CBCM ulong bau dan ya baro ke jing pensisha lo rejing long trai jong u ya kate ke jaka bar hakoi pat kalyang lo ai ke jing ero iki katto kan iki ken hon sang balang kibla leit ban khenra kot khenra sla na Rohit Kapoor ubala panya ya ke karkhana sanjuri ha kate ke jaka jong u ka ba ma u kum utra jaka lembot utei ubar jela ubala shim ya ke jaka jong u kim dan shu ke jing stu jing bun nadu kislam kibla len sim ka kalak ka kebu ban berapa ba banyak tip kinong song jong ka darbat snong maus mai jorabat right marwet relationship rival district kumju ru ki parlok ki parjor rangkat ki bahi hasan ki dalam langkahnya ki babana ki batip sapang ka jinglong jingman kattu kadde sapang kane ka jaka ka ba laknya ia ka resus rubber go down dengan kum utra jaka na yang hagane kapor panitu ya kijing sisa ba menin ngayo jitip manakali yang kisang bahalang nakapor sa kapor kijuan hi ngajubana tang ba menin nga ngatip khambha bakiwan halor kanong rim ban benia ya kikot kisla ban benia ya karkom trikam jong kino kinon tribal kibawan ban kamay hapo ka rikasi hapo ka HADC tibadai kino yalam jong gisang balang kilawan dan yakata but habang atip kumta ngaku mutray nga don ka hok ban pha ya lagi jong ki bahing basem ki beju yarap tribat na but khamtam ki arngut iba ran tetiang ba iba makri ki badai ki attorney holdar jong nga nadu snam arjar yuwe te ngapen pau ka jing so kendit bantip badon ki bakam ya kene ka jaka klem ya ka jing tip lang jong ka dorbar snong klem ya ka jing tip lang jong ka district administration newat ka district council to tenga kumba nga yang ha kene ka por ngala don lut kene ka seldit kaba nadu usnam ar hajar khatnyo khat ar tarik ubna April arjar khatnyo ngadon kene ka seldit kabalawan approach yang ya kendu yang da ikong Agnes Walang bosong basa ha Polo Hill forest colonies to nangta ikong Yumina Shabong ibosong basa ang ne po Shipomer nangta iba Ricky Shakwa kum urang ba sinong hagato gopor ubade unong sinong jong kamusno bakiwan sanga itawai gajaka juki ngalatit ani gopor bat ndang layo kata gajinya keran gaji pendek bat ki marmar nga khot lang ngat nga panlang gajing ya kersan lang lene gajing tip jong kador baraj marwet dengan don ki kot kisla na kador bar right marwet kapata kapakila ay ngadon ru ki NOC kiba maki kila ay nadu usnam arjar khatnyo kine ki NOC nangta ngadon ru ki renewal jong karai marwet bala renew haka ar pusau terik benai bakadwe arjar apulai la renew yang ki NOC nakali yang kedor balai te kabasulong ngo ngakwa banitu leki
ki para nong song snong jong ka dorbar snong marwai ki ma snong jong ka mau smai ki bang ju ya trelang abadon kano ka jing don kam ngaju pentip ngaburam ka dorbar snong bat makiru ki ya trelang bang ngaju pentip ru wat ya karai rengkat bagi ni ki parok jong ki bang ala aibor iba rentet yang bari ba makri kilale la ka jong ka kam ka jong ki hadin ba lasdang ni ka jing bom ya shai jing mod bat une uba simlis uba yakren uba pembet udai u Rohit Kapoor ubriu bangayasan ka agreement kaca agreement nila banong upal bin Darjit Singh bat halor kane kanong rim bangayasan agreement bat ong to nang ya cakmat ini kam rengkat ki jingkular ki bayade bat nga te hadin ba hawar hajar kat khandai arpo undan kano kijing penbaik batna te kita kijing ya aiwai kaya baiwai ru undan su kijing ya ayasim tengok nga penkut no ya kan ya agreement bat laribuk ya kan ya agreement aka arpo tarik Oktober arja arpo we ngalaribuk daki daka ka legal dokumen ngalaribuk balai ngaribuk hindi tang bayade ban nga kani ka agreement ar pu praterik banai manengkong arjar khanyo bat ka dorbar snong la don ka agreement baude ban pendep ki kendon kita kawe ru klem pendep dengan jak buram mengal trai jaka bai wae denamar ketang approach sa kasinong ha ka khatsau tarik ubnai bopra arjar apuwe rengkat bat kisang balang FTGGP bat ka sunjuk irang basinong ribuh distrik nilayawan hangne nilai theuyawa kane ka dokumen ka balawan ka joint inspection bat ka dorbar sinong mausmai bat ki khot ka dorbar sinong rangkan tengau trai bat ki attorney holder jonga bat ki perlok bawan ban sangran te kita ki di jisang ko ban itu bat mendai tangkat ta habang ngalek kanu ka kam ngaju panjing bit na ka dorbar sinong ki ai ke NOC ka kandai tarik balai arjar kanyo bangantan ya kalai ke bahek powar bantunya ya kene ke bisnes ke bangarungan im ke dorbar sno ke gimen toy malumala utaw bawan bisnes non tribal ru de nong India ubala banyo ala ke jong bisnes lada uya ke punti kendon de halor kene ngalapha ke jingtho aka kasau tarik ume arjar kanyo sya ke MECL sya executive engineer bernihat distribution division MECL barhalor kene ngalayo ru ka receipt ka bangala si upisa badyo connection ni halai de amdei tangkat ta habang asyam kat kita kijing ngalapha ya ka complaint sa district council kane ka siti la ada chau secretary executive committee hasil autonomous council haka arpunyo tarik Oktober arjar boy tena kalian ki persang bansim action hadin magisim action ngarung kandatif ki kan khot yang ki ai trading license penban how to snam arjar pui claim ki khot gis lagi babya tip halor kan ngong ngem ngamtip bakabaki kay ta aga sam tarik banai bofra arjar pui ilapha ya ke complain objection for issue of any form certificate or NOC or trading license shall chief executive member shall EM in charge land Chau EM in charge trade nado usnam arjar apuwe claim sim action bat hangne lapak kopi so deputy commissioner revenue lapak kopi so Imran Marwan lapak kopi so orang baik senong mau semai bat ki lapak kopi ru yang kum iklan dati akan kita nangta kila paru sa usop register Riboy district haga santari ng prajar ko objection for issue of any form of registration against the land at Mausmai setar kila pa la kopi akan sa district council la kopi sa Imran la kopi sa orang basinong bat kila kopi ru sangat kumukra kili kan edit kena badum di tangkata haga kan arteri ko agos arja apoy kila pa ka complaint sa superintendent of police Riboy district dakini ki ator ni hola la receipt ya kata complaint claim sim action ka kabadon namla bantit te kita kidi gijin sisa kibana kuwa bantu kapor kaba ka dorbar sinong ka juay na kapor sa kapor ka NOC yang
kani kabangdang yo aka khat tarik u Oktober arja arpula ke NOC kita kedeu tik kiput kisam habaya trei ban nga ki penbit penbiang ikot kisam kim ju ai madai mata ngayaro ika dapat nong ngalap manga kijule banya bat kida ai kida pek da kmi ru ya ka jaka ka puta juga kan dari kama tabla approve ida ka driver senang te mde dangata ngala simru non encumbrance certificate napo ka office jong shop registrar man kapor ngaju sim halo kan ni jaka kabalungo kalong ba amdan mano basim action nagalian keyboard kili tengam tip akan kapor dang chen na aki executive committee ba pher ngalaju komplain ban ngam jusange hero wan kano kon hun kabape jusul hadin ba layo ka direction now CEM barim uba penyak sing CEM ban pensange swa ke tading license nganganang mut la sim action hud hari besulung ngak bom sim action dalawan kene ke executive committee ke batmai haga alam jong ka kenhun trikam hapo di council lang baga BPP nganang mut makan state batkan lek benya ke kam tengam tip ka e gaji mut ta ngalabu ko pleng hakan rew tarik umat arjar kasan personally ngali kendu IM charge jong tren ngayatu igi problem jong hangne bat la receive ru da hagan ke kopi la receipt da UCM to kapor tem sim action ini tenamar bagalong kumta ngamban se banpa ya ka komplain sa system ya ka district administration ka bakan thup ya ki bor jong ka an jong ki police ala pa ini haka arpuwe tarik November arjar opsan dangsen la pa ida ka FIR namar ba kadon kata gajing kamtrai kadon gajing lemon apo kan ga jaka jonga badem de nakanta ngalapha ro sau deputy commissioner menin ro ngadang lek kenduk yo uba pek ka kam ga joki lek ka kam ga joki ngakum utrai jaka bat ka sinong ko badang te kinom safar ka district council ro kanom safar ka state government ro kanom safar habadon kano business dei ban yahun nga kren ko dan rei dan kano haduk mereka sa jadi kamram tu cuti ke tangji ni kikentin ngakwa ban pensai bagana jaka junga kaba lat na kano ka jintot ngaburom ya kakut kano ka benta ka le ngathit gini jaka lai kili kipron te ya ki jaka ki ba kaba lakam da kata katrai klem dawan makahang ne klem dai kenduk ban nga ngasulungo hadu kata ba kadon kata te ya kan ni jaka ka balai ni ki jing kam legally kadi kamram jing aku try ban simbyang no ban try kam no dekat ke jitip terus no nemar ba man kapor ngaju petip ya ngawan mendasir wa petip terus no lang baka phone lang baka jigedu try nong try tau ngaju ya rap ngaju ya try hi bati te nakayang robas no manamod ba imbalang menta tendai jitip nagano kadau ba kam yung kam san ini ba idang up ya GC ne kata tumla bantim te kata kada kubor kabana kaliang juga kum utrai jaka ngapan pau ya kaseng HNYF kaba la le menin kabalawan naga jongka kam juga independent work jongka akum kaseng balang ngayaro ru ya ka FKGGP kaba le la ka jongka benta officially laka kam ke jongka hausnya marjar hui kawan ke FKGGP hagine kindiat sengiru ayo kubar ba ke FKGGP kawan bani harap lam igisnong kitau wan bani harap ya tiba dan hop te dakine kintin naso ban ay jing kublay ke bakarpang ka dorbar snong ka baju ya trilang bat ngam tharai baya ke ega bagila tho ke ega bala don hane kin kelaktin namar ki orang ba yukne isnong ngam tharai ba kiseng bhalang ki bandon benta kumno ban kentu kari bajai benru kin yajbek ya ka kam ka cuti te ngangik scam baga district council kam la alat ban trei ka ban le ka kam nam ta ka jimbha jo ka council ka jimbha jong upat kasih penar ne hanyum hukum dulu song basa ka jurisdiction di ka tam ka district administration te
ngalaju kopiro sa ki public representative ya ki jinja ki belum punya ki bakta lang ki ulang salang hang ne kembali ya dalam kalian kan Megalayapost.news